जोजोलोपा डेल्टा मल्टीमीडिया प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड न्यवया नेपाल चैनल स्वास्थ्य दीपी सकल सोकुमी भाजुमेज बिन्त दक्षिण नापा ची सूरज व्यञ्जनकार पाखे जोजोलोपा छिकबिन्त तु नेपाल चैनल मार्फत बुङद्यो जात्रा प्रत्यक्ष प्रसारण न्यवया स्नुख थौ प्रत्यक्ष प्रसारण न्यवेगु झोले थौ लगया जात्रा या मु जात्रा कथ छेलबु या लु छिकबिन्त केनेगु कुता कथ प्रयास छिकमे छैन तुग प्रत्यक्ष प्रसारण सोयादी थेगु आशो भरा सकेस्न थोइले छिकमी लगन खया थुगु थासे चिकपिस बुङद्यो खना छन दिउदु चोखाद्यो खना छन दिउगुदु बुङद्यो या मा कथा मुसुम थोम सीमा मा सीमा अथवा माई सीमा धगा मुसुम तुम सीमा या त अथवा तु द्यो या त थौ बुङद्यो न निचा चाहिला अले यान्याकी हजुर सोकुमी भाजमेजबी नेपाल च्यानल स्वास्थ्य दिउख अले नेपाल च्यानल मार्फत बुङद्यो जात्रा या चिकपिस प्रत्यक्ष प्रसारण स्वास्थ्य दिउख हपा भीम व्यक्ति ध्यो याके पांजु पिंके आशिष कया अथवा सुहा कया हपा बीत तयारे अवस्था दुगु लुन चेकपिस सोया दिल हपा बीत तयारी अवस्था गुम व्यक्तिगत बुङद्यो जात्रा व्यवस्थापन समिति भितुना कथ स्वामा को खाका बुङदे रथ या तुगु धमा गुगु नागराज या प्रतीक कथ शु तुगु दासे वयक तयारी अवस्था दुगु एक पेस अंगादी फई
포하파 비구빠 도그시 어거또아야 빠 지상 황기푸 어거또아야 सकल त्वाज पिजना हपा बिगु निम्ति रथ जख जात्रा त व्यवस्थित यागु निम्ति रथ जख वे कपि थेने नंगुगु लु चिकपिस कंका दिपै नेपाल च्यानल स्वास्न दिपि सोकुमी भाजमेज पि चिकपिस थोइले बुङद्यो जात्रा या लगाया जात्रा स्वास्न देउख लगाया जात्रा या लिपांगु दिएको त छेलबु अथदेखु लगाया जात्रा मु जात्रा रुपे थौ दिए त कागुया हजुर हपा भीम व्यक्ति यो आगे डुग्ल गुर्जु पल्टन पाखे सलामी हजुर नापांग दियो न्यागु संकेत कथ सलामी बिरंगुको लु चिकपेछ तोइले खंका दिपै गुर्जु पल्टन पिन्छ सलामी बिउ दियो थौए दिन न्यागु लु चिकपिछ खंका दिपै दियो न्यादु गुजुल जात्रा न्यात छेलबु लगाया जात्रा या छेलबु थौ यदि bungadyo jaya rotha ta nicha chahikegu झोले छचा चाहेकी सिरे धुंगुगु दु सकुं गाजमे जुपि अतिका हेन्याइ पिसंग bungadyo rotha ta साला चंगुदु अतिका हेन्याइ पिसि च चिकपिन छन टिभी के लाइभ सयाचना दिगु हेदु हेगा भला चकाय चना सकुं गाजमे जुपि अतिका हेन्याइ पिसि ना चंगुदु bungadyo rothagu jatra sweta thana apala apa manupi छाया दिगुदु अतिका हेन्याइ पिसंग manupi thana फिलले नचना अले छेया कसी कसी तकन अतिका हे manupi apala apa manuतेउ सहभागिता खनिदु सकुं भाजमे जुपि
सोकुमी भाजमेज भी अतिकै हर्ष उल्लासका साथ बुङ्गदय रथ या त साला चङ्गुदु सोकुमी भाजमेज भी अतिकै न्याय पिसना चङ्गुदु निचा चाहेकीगु थो जाजोले छचा चाहकी गंगुदु छचायु लागि साला चङ्गुदुल नेपाल च्यानल सूचना दिपे सोकुमी भाजमेज पे चेक पेसा थोइले बुङ्गद्यो जात्रा या प्रत्यक्ष प्रसारण सूचना दिगु जुल चेक पेता नेपाल च्यानल मार्फत बुङ्गद्यो जात्रा या दुगु जात्रा या प्रत्यक्ष प्रसारण हेबा जनको ख थोइले हपा बीम व्यक्ति या हपा पारकी त्यो न्यावी त्यो बुलु न्यावी तोकथ हपा पालक न्याकेको निम्ति बुङ्गद्यो सालिपी हपा पेसन दिगु दु त्यो बुलु आत्न न्याट मासिमा चाइलेको कुचल निचा चाइगुको थौ दिख छेलबुए दि त्यो निचा चाइले हो आ नै क्या लुइगु था लगो खे छगु था नै क्या न लुइगु थासे तुम दय त तुम विश्राम याकी सोकुमी भाजमेज बेचिक पेसा नेपाल च्यानल सूचना देउख नेपाल च्यानल मार्फत बुङ्गद्यो जात्रा या मासिमा थौ लगया जात्रा या लिपाङ्गु दिनक्स अथदैगु थौ छेलबो दिनस निचा चाइकिन्दो अवस्था ख त दयता आचिक पिसा थु लु बुलु नैक्या लुइगो थाछ्रे इंकिगो कुतौ जाजंगु दु थन तप्यंक साला अन इंकिगु लु ख थोइले नेपाल च्यानल मार्फत चेक पेसा प्रत्यक्ष प्रसारण बुङ्गद्यो जात्रा थोइले सूचना दिगु दु नेपाल च्यानल सूचना दिगु दु नेपाल च्यानल मार्फत नक्तिनी हपा ब्यादिमा चाहिँ पसाइके खनिने जोजोलोपा दाइ परिचयको ब्यासला जी विपिन मर्जन हौगटा हजुर हपा बिउ छु जीवने नापाउ खुसी ख फर्स्ट चोटि छ पहिले गयो अनुभव जुल छ एकदमै खुसी छु गाजी एकदमै रमाइलो एकदमै न्यायपिस एकदमै बाला जस ठुलपछि मासे गुली त ग्याचको दर हजुर गुली त ग्याचको जुल छ अयोला फिल्म हजुर तर भन्छ 5 बजे यताउता खलाइले चाहिँ भरि चाहिँ नर्भस है हो चाहिँ नि हजुर ओ बुङ्गद्यो जात्रा हपा भित्र चाहिँ यामाउप्रीगु छुन रीतिथिति सुदो रीतिथिति नापो जिम्दा तावल सा मजु रह्यो दुलकी
我来जिम द छुन म ग मलाई जिम सा चाहिँ नि चोखो जुया वे हिसाब वे या चोखोजुले मोलिया जाय मोलिया हजुर अहिले वो हपा बिले चाहिँ हपा थुक बिउर गा चाहिँ न चाहिँ सौ कथा यो बि ओरिएन्टेसन क्लास चाहिँ राउ छौ जुन दु जिमोली जुदु वे हिसाब जिम सा वे अनुभव वे बिउ भा हजुर थु चाहिँ हपा यो जानकारी चाहिँ अथवा चाहिँ ओरिएन्टेसन चाहिँ सुना ब्यादि जे बुन्दा व्यवस्था समिति जाने हामीले चाहिँ नापाउ खुसी अनुभव चाहिँ तस्कनी पहिलो खुसी सुबा हजुर वेक ख लक्ष्मी नापा थौ लगाए जात्रा चाहिँ छेलबो खुन हपा ब्यादिमा व्यक्ति दिलिसे छि खलबला बेको ख सोकु सकुमी भाजुमेज बे चिकपिसा नेपाल च्यानल स्वेस्न दिगु जुल नेपाल च्यानल स्वेस बे सकुमी भाजुमेज बिन त चिकपि त हपा नक्तिने हपा बिया क्वा जाम छि पासैलसे खलबला ब्याकिदैन जोजोलोपा छिगु परिचयको बेस जे आकाश मर्जन हौगटवा हेलेस ख तुसी चाहिँ 10 वर्ष लिएको चाहिँ अन हौगटवा पाउ ज्या हौगटवा मंका खले निर्णय कथा चाहिँ हपा बिले चाहिँ मनोनित जाउ युगा तो निर्णय चाहिँ गुख्न जुयो हपा बिगु निर्णय चाहिँ अब छि इच्छा याउ जुयो खल के अथवा अनु दुनी कम्पिटिसन न जुयो इच्छाला मावयो ल इच्छा नपनपमा टोले मंगायो व्यवस्था गर्न टोले योगदान विभिन्न पाखे ग्वाली सहयोग या आफ्नो पाखे चाहिँ निर्णय दिया चाहिँ हो युगा जीवने नापाउ खुसी ख एकदम जीवने नापाउ खुसी ब्यात्नु ल गयो अनुभव जुल एकदमै तर एक्साइटेड एकदमै बयानी हाटको चीज उपटी चाहिँ अनुभव ज्या छ मुदो एकदम याक्सन मुदो हामीले चाहिँ यक्कु मनु खनिले हमे न्यून छ यक्कु मनु खनिले अच्छा आत्ता जो थे सो जो थे यो अनुभव प्रकार छ पक्का खस भमा चुनिपले जुन मास खने जुन लहर खने एकदमै चाहिँ छौ आटे जुथेन फिल चाहिँ पल्का सुरुवाती छु समय चाहिँ बच्चा नर्भस न फिल जो अनलिप चाहिँ ग्रेप जाउगा धाबले चाहिँ सिधा वो अवसर चाहिँ हगोत्वारमा बिउ हजुर एकदमै हगोत्वाई पाखे चाहिँ नि बिउज ल जब समाजी चाहिँ व्यवस्थापन नाप्नापमा चाहिँ हगोत्वाले पाउ कसमा चाहिँ बिखौ खका एगोको सुबा छ हस जजलपा सुबा हजुर वेक ख नक्तिने हपा बिया क्वाझाम व्यक्तिले से खलबले ब्याक जुल वेक तस्के उत्साहित ज्याच्न दिगु खौ वेक न कना दिला कि हपा बिगु दिगु छगु अवसर तस्कै मुङको अवसर ख ले उगिले नक्तिने हपा बिगु अनुभव कना दिला चिकपिसा नेपाल च्यानल स्वेस्न दिगु ख नेपाल च्यानल मार्फत बुङ्गे जात्रा या प्रत्यक्ष प्रसारण चिकपिसा स्वेस्न दिगु जुल हजुर बुङ्गे जात्रा अतिक महत्त्वपूर्ण जात्रा शिक्षा योग जात्रा शिक्षा हनेको जात्रा राष्ट्र हनेको जात्रा कत थुम बुङ्गे जात्रा त कागु या
थोलो चिकपेसा स्वेस्न देगुदु घकु गुगु थयु घकु तैपि अनि बापि घकु पिसा थोइले कुमारिया पालिथिया देव भागियागुगु लु चिकपेसा थोइले सुना खनासङ देगुदु नेपाल च्यानल स्वेस्न दिपि सोकुमी भाजमेज पि घकु गुगु जाने जोखिम तया देयता निश्चित गन्तव्य तक यगुली अतक कुत दुपि मेहनत दुपि अथवा चाहिँ योगदान दुपि घकु पिसा थोइले कुमारी देयता भागिना चंगु लुट थोइले चिकपेसा स्वेस्न दिफै नेपाल च्यानल मार्फत बुङद्यो जात्रा प्रत्यक्ष प्रसारण चिकपेस बुङद्यो जात्रा तुगु लगया जात्रा या लु चिकपेत नेभाजनु ख कुमारी जीवित देवी रूपे चिस शिव मस्यु यलाई कुमारी थोइले घकु पिस कुमारी त भाग्यानु श्रद्धा भाग्यानु लु घकु पिस बुङद्यो रथ जात्रा जुइगुले गनगन थासे कुमारी विराजमान ज्यास्नी उगु इले घकु पिस कुमारी त अनिवार्य रूपमा श्रद्धापूर्वक भागियाको चलन प्रचलन दुगु ख नक्तिनी घकु न कनादिला थोइले चिकपिस जत्ताधारी लोकेश्वर चोकाद्य या लु चिकपिस थोइले स्वेस्न दिगुजुल चोकाद्य बुङद्यो या नाप्तप जात्रा यमे द्य मु द्यो रुपे थुमु द्यो या त घागुया थु द्यो या त चोकाद्य नाप्तप मिननाथ नन घागुया जत्ताधारी लोकेश्वर या रुपे मौसम बुङद्यो नाप्तप जात्रा यैमा न्हने चुना बुङद्यो या सुरक्षा यही कथा यम द्यो ख बुङद्यो यागेगु लपिदु बुङद्यो या थोया गन्तव्य अझैगु नै क्या कुर्केगु था गुगु था क उगु थासे बुङद्यो थौ विश्राम जी सोकुमी भाजमेज पे थोइले चिकपिस स्वेस्न दिगुजुल नेपाल च्यानल मार्फत बुङद्यो जात्रा प्रत्यक्ष प्रसारण तोइले चिकपिस स्वेस्न दिगुजुल
बुङ्ग्यो जात्रा यान्यागुया सङ्केत प्राप्त जोगुदो चेकपेसा स्यो गुर्जु पल्टन पाखे ठोडङ्ग एउटी अन्तिम सलामी बिव थौया जात्रा कोचाइगु ख बुङ्ग्यो जात्रा थोय निम्ते कोचागुदो अथदैगु कने दि नैक्यान लुइगु पक्का जोंगुदो कने लगया भुयायु रुपे जात्रा न्याकी सोकुमी भाजमेज पे चेकपेसा थोइले नेपाल च्यानल मार्फत बुङ्ग्यो जात्रा या प्रत्यक्ष प्रसारण स्वास्न देउ ख पुचो या जात्रा अथवा पुचो गावले तक सालेगु जात्रा गावा या गावाल नुगले तक सालेगु जात्रा नुगया अथे नुगल लगङ खेले तक सालेगु जात्रा लगया जात्रा चिकपिन्छ सोच्ने देउ ख लगया जात्रा थोपटके थुकसी नुगल साबाले तक साबाल लगङ खेले तक अनली अनली बौ बिधुङका थौया दिनस छेलबु कथ थौ याकीगु ख नेपाल च्यानल सेसन दिमे सकल सोकुमी भाजमेज बिन्ता हाक्नस्कल लसकसया छे जोजलोपा जी सुरज व्यञ्जनकार अले जी अगिना तनुकार पाखे चिकपिन्त नेपाल च्यानल पाखे बुङ्ग्यो जात्रा या प्रत्यक्ष प्रसारण नेभयास्नु ख अले थौ लगया जात्रा या लिपाङ्गु दि अथदैगु छेलबुए दिनस थौ लिपाङ्गु जात्रा चिकपिन्त नेभे धुङका पक्का न नेभले जुइदेगु आसो भरस केजुल जितल थौ तस्कन नेभल अले अगिना छन्त गेजुल जिलन हो अतिकै न्याय पुजुल सिमा त्यो चाहेकोले पचास स्पेस यो कुडु जाजी थ आपला आपल मन पिन एकदम सुरक्षित ज्या स्वेदर आपल हुल हुल न मजबुत हौला अतिकै न्याय सुरक्षित जान पगला पक्कान त्यो बुङ्ग्यो जात्रा स्वेन हेपु येलो खोपो जग मकसे दे न्यंकय मनु तस सोइगु मोमो मनु तस सोइगु थिथि धर्मा लम्बी पिन्छ सोइगु जात्रा गत तुगु बुङ्ग्यो जात्रा कागुया ले नेपाल च्यानल मार्फत चिकपिन्त तुगु ज्याजो तुगु जात्रा प्रत्यक्ष प्रसारण केनु ग तुगु जात्रा न्याकेको निम्ति आपन ग्वालमी पिदो ग्वालमी नाच ग तिस नेबै माले अवश्य न सुरज supported by sponsored by Maharjan Business Associate Private Limited, Maharjan Complex, New Road, Kathmandu. Co-sponsored Kathmandu Venue, Kathmandu. Golden Needle and Silver Thread Private Limited, Pulchok. Live partner Nepal Art Village, Saugal, Lalitpur. Supported by Signing Auto Works Private Limited, Sanepa, Lalitpur. SM Suppliers, Waffle, Lalitpur. New Akash Terrace, Imado, Lalitpur. There Are Beauty Salon, Thaugal, Lalitpur. Luniva Stationery Center, Lagankhel. Lalitpur 5A Side, Fursal, Sanepa. Ale jita tho live view lagi camera sanjalana सहयोग नदिबी ग्वाल नदिबी
क्यामेरा पर्सन गौतम महर्जन, अमन महर्जन, रविन डङ्गोल, लाइभ एडिटर पूजन महर्जन, MCR आभास महर्जन। स्पेशल थ्याङ्क्स गोज टु भाइकाजी महर्जन CEO, प्रदीप खड्गी, लजना महर्जन, विपिन महर्जन, रश्मि महर्जन, सपोर्टेड सुरज महर्जन, आशिष तन्डुकार, सुशील शाहीज्यू। हजुर पकान सक्छु ग्वाली तिब हपान थुगु प्रत्यक्ष प्रसारण निवे त तालागु जुल सदान तुक्न जजो सोया ग्वालना दिधेगा आसो भरसा के जुल पकान मगा मसा पक्का देफु मगा मसा दसा चिकपिस कुखिना दि भई नेपाल च्यानल ले तुगु जागुती चिकपिस तुगु मगा मसा बारे चाहिँ कना दि भई थुले दासे थोमे त जिपि चिकपि पाखे बा सुभा जयमा भा।